mentangan pulih naka gospel Matayus kalenong kebaar pun rio kedekot kapan rio kendai ter hadu kebanyu pusan kebaong kumni u Petrus ulenno ia ujisu u Petrus te usong sabar ha kaplau te kalawan ha u kawei kasyakri kabaong meru me longlem bat ujisu unong Galilaya ulalen te hakmat jongki baro udaong ngamtip ya kae mapaong haba ulami no te syaka barenda kawai pat kelai iya u bat kalaong ha kiba hangta une ubriu ru ulalong lembat ujisu unong na saret ulalen pat ru da kabasmai ngam itu ya uta ubriu sa shibit te kita kibayang hajan makilawan kilaong hau u Petrus sisa meru mel long uwei na naki naba kaktin jong me kapen itu yame onda kumta ulas dang bantim bansma eru ngam itu ya uta ubriu te kumne ru ulariu usiar u Petrus te ulakan mau ya kaktin ujisu ba ulaong hau shua ba umpat riu usiar menlen yang laisin te haba ulal mi no sabar ulalenyar thang e amen.